oil foods aya na edini pebebre ya na ntimi and digest anwumre na aya na yedi akwa no sofo Montumanefo. Because if I don't look sexy and romantic, one more because I need to know and I told the dear soon a dear Fukeseba. Doctor Meboa. Am I a cassia now? Why a chakun to Modini? I was sent the packer by 6 p.m. By 6, where did you be beer and you bring your guana the other? So I say fruits. Fruits you got the idea and shut down peppers. And to me, I'm sure your lifestyle, yeah, most of strokes, yeah, in you know, don't wanna if your lifestyle, all right. You bet me, I buy a home buying every Sunday, my with a bright train, a home so a free so. My member, my doctor, so I was okay. Doctor, no, I'm more the answer. Lizzie. To me, from Lizzie. Body chairman, we have Lizzie Yedi. Who did they say? Oh, so Elizabeth. Mammy Tiano pay. Mpacho, ye didn't share Emma or BBA or TS Sompa FM and answer Sompa TV. Ye free Tabita Clinic, I will share a child when you walk that binds Cindy's Junction. Open a telephone number 0260 19 62 19 0260 19 62 19. Send your name colleague Kano. Stroke yare no ye wo courses mienu a edeba. Ebi ni send your kan no say e kwan na blood femu no anase blood vessels ne femu no ehu betuetue anase ebepa eno no ede sa stroke ne ba ena ye won ne a ema bleeding nia kwan na blood vessel ne femu no aye blockage na ema blood no say supply kwa your brain mu no ema blood na eden entimi en supply kwa your brain eno na ema ede stroke yare na eden edeba so person say when you stroke ya then na obe won ni pedu empempi no uhun blur vision o say when ni so aye uhusu and na body baby no so balance no ensiye ase ehun ajojo ufa won sa so ase o kwese o de ba kwa eden eto ase wontimi empeja mienu ni na ase na metimi ade epeja mienu no and empempi so ti etipaye bebre utie wo ya pa and na wonantie so entimi enkoye ase wonante na wo twi wo na ase enkakanka san susua no wo ni pedwama o so otimi bo modian no ede oba na ye hwe wo ni pedwe no mu na so wo ha body let me shake bisa yes and o ka say so cry o kasa no aye bled etimi ba ne ko o ha na so wano aye tititi bi ase na ejai enkaibo enya news nkaibo okay so who say now so too much oba modian no ede oba na ye hwe and then pen bebre ni say na me colleague ne kan no ye didi anadwo edidie no ema e stroke yare na ede ba ena obi a wanya accident a wan bo modian ko ayaresa bia ma yanhwe no evidence bia na moja no ede na ni brain mu eno no koba no sa na ema stroke yare na ede ba ena obi a wanya blood pressure a wenti mi manage ni ye no eno so tumi kofa pressure tumi kofa sa stroke yare na de ba ena ne oda wanya diabetes and say sugar yare no eno so etimi ede stroke yare what can I say no obia or diabetes your pressure while managing or you prone to stroke okay ena age wise so e kan enfie pachowan sa obi an enfie ni akwa ni say 50 upwards no eno so timi ema easy tie no sa no na eno no ye de na man chimba sa age no age na akwa obi a free 50 equal 60 65 equal 70 on say mostly ni ya na nipeduano ya na arteries no bi wo ha itimi haden je ko haden sa na moja ni itimi kwa brain nti eno so timi result in stroke okay etitabita obi fasa ne man mu a omra Cindy Junction da ban Cindy Junction oba ye behwe no ade
treating say massage so nipa na nya stroke no kra na bia ontimi keka no through your massage ayema your therapy ayema no ye betimi ama nipa no ho na matimi akeka no kakra okay ama natimi asori agina na so aside we nyina no bia na oye obi so a wafa efra pese otwa scan so a obetimi ede obetimi abata bita na ya hwe de ama se bia oba kwada na oda ye frunie oba na be man so betimi de aba obi o prostate de bia ya na ye ka prostate ehu hia pa se oye be man kwa de or say once and answer twice in a month. Yes, be me onya 30 and now prostate now start. Ni nti wait me am more than 200 na ma me hwehwe se bia or how be about prostate ne ho a and answer bia ni prostate ne ho a. Prostate dey hia o. Hia pa o. Oh hia. Be ma bia o prostate say one check here o prostate status na mo ya dey bi pa say kam sa dey be boa she also na mo Wednesday Thursday prostate status na man for papa we we be ma at age 30 going no e was so check it because one you careful na ehun no chen the size e was say ehun na eno na ma ekotare droben na junso wan e dey o junso na ye ko to bo na bo no ma Ojunso wi a onabo ana SS so o kura be bon sa ebi o kura e ba e bon e mon kaye debi aba ebi on so ojunso betimi na no me check me dey dadin eno ano no man daye papa camera no mra no nyina obi na bia betimi MC Usre daye papa hospitals be set tabita no man omo ye bibi say afa ho shame no correct because if you are go check your prostate status ke be juice ka we go no mo ye the free mon san famra wa na I think eboa pa mo nye nsam any diabetes no obo na mo yare so onim so yare o there are a lot of people working in Ghana today or more pressure they don't know just said that one na mo kum ye ko hwe no aye so anya stroke adan say the pressure rises dodo onim say the pressure to me rises and then su bring na no ako pharmacy shop and drugstore akoto edru Tabita is the place. Yes. Mo farm numbers to you. Your numbers are didi juma ebiem ni 0260 0260 19 62 19 0260 19 62 19. Tabita o hwe kira kwan wo nkran so nkran no ye wo Madina Firestone Footbridge na se ho pe e ho na ye building no so e wo ne nchen. Takrade so ye Kwesimin team airport rage ye ne police quarters no so eben nti wo hwe Takrade so a osunwan so ye Pastoral Junction e ho na obehu ye New Doman Road obi bia o haw ne amane won so bia on fa medan ye na yentimi ehwe no endom emboa no. Okay. All right, thank you my dear doctor Ousua and then Prince Madam Wasipa. Okay, yet what you may so ewa ha e de amount na me bon kai se enchebia ye ne honorable chairman Sabonsu e betra se ne atwetwe nkomo but answer na no me MC Asebu Oko weekend never see I know I have fresh. I had the crowd kofa no no kwan ni. MC what to say? Bam. Akwaba. What to me? Matwa. This watch. No, baba. O mind you wa ma dey. Sao. Aya yes. MC enti all of. Baba nyakopo enchira wo pa. And anope ye de enchia kese ebe free Dr. Ba aso ye ediama ye tifo ene ahwefo ye betra se ane ye de no eye nipadua wodompe ene okase eno ran eye Dr. Ba ejumadi a ye di ne kese ewe ayare sabia ho enti obi a wotifie ne ha onyina ye ne dompe ne kase eye yade anabam anan kwanhia bi ama ne dompe enho aka amenne obre osu chese sike wonu hu nyina ehye echese onya baabi pa bi ode bekọ a sebe ne ho betimi ato no nti ama otue sikagu eno na Dr. Ba say ena no pa me ne umedi nkomo na menka nche osesesi a ye ka dompe ana kase ye ka nipadua obi a ne kase ho aka ana yate adokro ne kase amenne ohunu amane a na chese waje number na edidi dwuma na ode nani a kire Dr. Ba yen ya so ye wona nyankopɔ adaroma
waba ama bibidro ahaban ya nyankopon de adom Dr. Ban no ono nso abenyamu chefa wabenyamu asundwe kama ama yade no afre ne so your number no 0244 988 004 0244 988 004